It is good to be able to lift up the name of the Lord one more time. Dobre je oslovať Pána znovu. No matter how good or how bad we sing, it seems to catch the attention of God. Bez ohľadu ako dobre alebo trochu aj falošne spievame, to ako keby pritiahlo Božiu prítomnosť. There is something about praising the Lord that draws Him near to us. A je niečo v tom, keď oslavujeme Pána, to až ovplyva námi. I think there's a verse that says something like God inhabits the praises of His people. Myslím, že je to aj ten verš, ktorý hovorí, že Boh prebýva na slávach svojho národa. I encourage people that when you are facing troublesome times and need to make decisions, a ja ochrabrujem, posmeľujem ľudí, keď prechádzajú cez ťažké obdobie, aby Pána hľadali a spievali. I said, even before you begin to pray, make sure you praise the Lord and invite Him into that process. A predtým, ako sa aj začneme opravdive modliť, oslavujme ho a povolajme Pána do toho procesu. And of course, as we praise Him, He does come, He blesses, strengthens, and He will answer. A ako ho oslavujeme, on prichádza, požehnáva nás, posilňuje nás a pomáha. My wife and I really count it a privilege to be here with you in Slovakia in this camp. Moja žena a ja považujeme toto za privilégium byť na tomto kempe na Slovensku. Now, she is not here today because she doesn't want to hear me teach. She's teaching Bible school online. Ona nie je prítomná, nie za to, že sa vyhýba počuť ma vyučovať, ale ona vyučuje cez internet. So even right now she's teaching Bible school. Práve teraz ona vyučuje na biblickej škole cez internet. Thank you, Brother Tier, for inviting us and for the work you and your wife have been doing for years here. Ďakujeme, brata, sestra Tyr, že ste nás pozvali a za tú skvelú prácu, ktorú konáte mnohé roky na týchto priestoroch. It's been so good to be with Brother and Sister Martin once again. A znovu je byť dobré s bratom a sestrou Martin. Now, there was a day in our life that he and I served on a youth committee. Bol čas, keď on a ja sme slúžili na mládežníckom komitéte. So we were young one time. Vtedy sme boli mladí. I think we're still young. Myslím si, že ešte sme stále mladí. Just semantics, as they say. Semantika, ako niektorí ho povedia. And what great preaching and teaching we've heard from him. A aké naozaj zvláštne a hlboké vyučovanie sme cestou neho počuli. It's been very inspirational, but yet also very practical. Bolo to aj inšpirujúce, ale aj veľmi praktické. There's been a lot of times I've heard good preaching, but I've got to figure out how to apply that into my life. Mnohokrát počujeme dobré kázanie, ale potom treba to premeniť, ako to uplatníme v našom živote. And I'm really praying today that as I preach, you don't leave here scratching your head like, what did he say? A mám nádej, že teraz, keď ja budem vyučovať, že sa nebudete poškrabovať po svojej hlave a myslieť si, a čo s týmto myslel. Brother Martin has rightly divided the word that we're able to take what he has said and begin to apply it. A brat Martin naozaj správne rozdelil to slovo, takže môžeme to uplatniť v našom živote. And then, of course, Brother Buckland speaking as well. Brat Buckland taktiež hovoril. I thought I need to go home and buy one of those we call Jack in a Box. A myslím si, že keď ja sa vrátim domov, znovu to použijem tú ilustráciu, ako aj on čo používal. Put that where I'm praying and just remind me that I can't have prayers answered my way. Keď sa modlím, to mi pripomenie, že sa nemodlím len sám v sebe alebo pre moje ciele. And of course she's not here, but I appreciate the teaching that my wife gave as well. Moja žena nie je tu prítomná, ale chcem sa zmieniť o tom, že som povďačný za to vyučovanie, ktoré ona podala. And then again, I know he had to leave, Brother Jared, right?
Yeah, they had to leave to go on a trip today. Brat Jared, ktorý vyučoval, oni museli opustiť. 5 basic things that are apostolic we apply to our life and we're walking in the Spirit. 5 tých apoštolských princípov, ktorých chodíme a uplatňujeme v našom každodennom chodení s And I Pánom. encourage you, if you are not, apply those principles into your life. A chcem vás ochrabriť, ak ste doteraz ešte to neuplatnili, tieto princípy vo vašom živote. And I do want to say thanks to Brother Buckland. He's been taking us around, driving us. He brought us here. I want to say thank you. Chcem taktiež vyjadriť moju povďačnosť bratovi Bucklandovi, ktorý nás vozí a aj ukazuje nám miesta a aj nás doviezol sem. And then also your area coordinator, Brother, I'm just doing it, Brother Patterson. A taktiež aj area koordinátor brat Patterson. Brother Patterson teases me a lot, so I try to get back at him. Brat Patterson sa so mnou dosť veľa žartuje, takže trošku mu vraciam. We greatly appreciate him and respect his family. Ale sme naozaj povďační Bohu za neho a rešpektujeme jeho rodinu. And then every pastor and leader and believer from this area that's here, God bless you. A potom každý pastor, kazateľ, ktorý žijete tu alebo ste z okolia, nech vás dobrý Boh bohate požehná. Now, the next thing on the agenda is lunch when I'm completed. Keď zakončím, nasledovné, čo nás očakáva, to je obed. I told my wife I was going to bring my lunch with me. Povedal som mojej žene, že svoje obed si zoberiem so sebou. So if we came close to lunchtime, we could have our lunch and still speak, and they could wait. Takže ak sa priblíži ten čas obeda, môžeme sa naobedovať, kým vy čakáte a budeme pokračovať ďalej v vyučovaní. Well, you see, I didn't get my way. I don't have the lunch. Ale ako vidíte, nemám so sebou žiadnu tašku, takže som si nepriniesol obed so sebou. The praise and worship team has done an incredible job every night and every day. Tento potlesk je pre oslavný tím, ktorý naozaj skvelú prácu vykonali týchto dňov. Praise God. So I'm to teach today, so I better get into teaching. Ja mám vyučovať, tak by bolo na čase začať s vyučovaním. I want to open with 2 scriptures. The first one we want to read in Acts 26, verse 17 through 19. Chcem započať zo skutkoch apoštolských 26. kapitoly od 17. po 19. verš. Verse 17, deliver thee from the people and from the Gentiles unto whom now I send thee. Vytrhujúc ťa z rúk izraelského ľudu a z moci pohanov, ku ktorým ťa teraz posielam. To open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Aby si otvoril ich oči, aby sa obrátili od tmy k svetlu a od moci satana k Bohu, aby dostali odpustenie hriechov a podiel medzi posvetenými vierou vo mňa. Whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision. A preto kráľu Agrippa nebol som neposlušný nebeskému videniu. Paul was speaking before Agrippa, but he simply said, I was not disobedient to the heavenly vision. Pavel jednoducho hovorí pred Agripom a odkazuje, nebol som neposlušný nebeskému videniu. Jeremiah 23 and verse 16. Jeremiáš 23:16. Thus saith the Lord of hosts, hearken not unto the words of the prophets that prophesy unto you. They make you vain. They speak vision of their own heart. Paul said, I've had a heavenly vision.
Takto hovorí Hospodin zástupov, nepočúvajte na slova prorokov, ktorí vám prorokujú, zvodiac vás spoliehať sa na márnosť, hovoria videnia svojho srdca a nie slovo z úst Hospodinových. A Pavel hovorí, nebol som neposlušný nebeskému videniu. So Jeremiah makes them aware that they're speaking a vision out of their own heart, but Paul had a heavenly vision. A Jeremiáš hovorí, že sú videnia, ktoré hovoria niektorí ľudia zo svojho srdca, ale Pavel odkazuje, nebol som neposlušný nebeskému videniu. Let's pray. Modlíme sa. Father, thank you for the time we have to be together and for your word. Thank you for every life and heart that's here. Hallelujah. God, every sacrifice that's been made to be here. Hallelujah. Thank you for the words that we've heard thus far. But today, lead and guide again. Anoint us. Let us rightly divide your word. Let it speak where it needs to be, God. Help us to hear and receive. In Jesus' name. Amen. Amen. One of the things that I've learned is we must operate according to God's plan. Jedno z vecí, ktoré som sa naučil, je, že musíme fungovať podľa Božej vôle. Not just our own plan, not just what we want to do. Nie podľa našich plánov, ani podľa toho, čo my chceme postihnúť. It's even amazing what can be accomplished when really people put their heart to it. Je úžasné, keď vidieť, čo ľudia môžu postihnúť, keď svoje srdce vložia do toho. Both positive and negative. Taktiež v pozitívnom zmysle a v negatívnom. When we look at the Tower of Babel, keď sa dívame na tú väžu babylonsku, there are several things that it can teach us, but there's two things I just want to point out. Sú niektoré veci, mnohé veci, ktoré nás to môže naučiť, ale na niektoré veci chcem poukázať. When we have a made-up mind to do something, we can succeed to a certain point. Keď rozhodneme vo svojom srdci, že chceme urobiť niečo, my máme úspech niekedy do určitej miere. A lot of things have been discovered because somebody looked at opposition and had a made-up mind they want to do some discovery in an area. Would you please repeat? All right. When somebody has a made-up mind to invent something or develop something. Keď niekto rozhodol vo svojom srdci, že chce niečo vymyslieť alebo rozviť, amidst all opposition, they can succeed. A bez ohľadu na opozíciu oni môžu uspieť. That can be a positive thing, but sometimes there are some negative things. To môže byť aj pozitívna, ale niekedy môže byť aj negatívna vec. Some things we set our heart on to do and are determined to do, they may not benefit us or the kingdom of God. Niektoré veci, ktoré rozhodneme vo svojom srdci, nemusia byť benefičné pre kráľovstvo Božie. And also, the second point was succeeding doesn't mean that we're doing the will of God. A niekedy, keď uspieme, to nemusí znamenať, že konáme vôľu Božiu. Babel means confusion. Babel alebo Babylon znamená konfúzia, zmätok. I want to make sure that what I intend in doing is something that's been birthed from God. Niečo, čo som ja rozhodol vykonať, musím na prvom mieste byť istý, že to bolo narodené v srdci Božom. I realize that God calls us into ministry and He can help us to be focused in doing His will and purpose. Viem, že Boh nás povolal a že sme rozhodli, že my chceme konať podľa Jeho zámeru. But I am a believer that God can call into vocations and career not just because we want it, because He wants us to go that way to use it for His glory. A keď nás Boh povolá na niečo, to my veľa raz musíme prepoznať, že nie je to iba naše povolanie, niečo, čo sme si my zvolili, ale niečo, čo je podľa Jeho vôle. Paul is referring to that heavenly vision when he was smitten on the road to Damascus. Pavel sa o tom zmienuje, o tom nebeskom videní, keď išiel na tej ceste do Damašku. I've learned in my life that my plans, my ambitions, my goals need to come out of a vision that God places inside of me. Ja som zistil, že v mojom živote, že moje ambície, moje ciele, moje cesty
musia pojsť od Boha a nie z mojej ambície. One of the things that Paul did when he received that vision is he accepted and responded to what God wanted him to do. Keď Pavel prijal túto víziu alebo toto videnie, on zistil, že musí reagovať na to videnie. Paul didn't know then all the plans and the direction that God was going to bring to him. Pavel ešte v tom momente nevedel, cez čo Boh bude vodiť a ktoré sú jeho plány do budúcna. But one of the key things is Paul was obedient. Ale jedna z tých kľúčových vecí je, že Pavel bol poslušný. One of the first, he asked two questions there. On sa tam opýtal dve otázky. One was, who art thou, Lord? Prvá otázka bola, kto si ty, Pane? The second question is really important as well. A druhá otázka je taktiež dôležitá. What will thou have me to do? Čo chceš, aby som konal? Paul learned that initial experience with God Pavel sa naučil, že tá počiatočná skúsenosť s Bohom brought about a desire of, Lord, what do you want me to do? Musí začať s tou žiadosťou, Pane, čo ty chceš, aby som konal. We know the Lord directed him there to go in, and Ananias was going to come pray for him. My vieme, že ho Pán upútil a Ananiáš príde a bude sa modliť za teba. But Paul was obedient. Then Saul, he was obedient to what God was asking of him. Vtedy Saul, pozdejšie Pavel, bol poslušný a urobil tak, ako čo od neho očakával Pán. When God filled me with the Holy Ghost, Keď ma Pán vyplnil Svätým Duchom, I was young. bol som mladý. I can't say I had that same thing, oh God, what do you want me to do? Nemôžem potvrdiť, že som mal taký istý postoj. Pane, čo chceš, aby som konal? I felt excited, I felt great with the power of God in me. Bol som zrušený a bolo to naozaj úžasné cítiť moc Božiu v sebe. But there was a point that came into my life that I began to realize I need to respond in obedience to God's will in my life. Ale prišiel bod do môjho života, kde som spoznal, že musím byť poslušný na to, čo Pán odo mňa žiada. I didn't want partial or selective obedience or delayed obedience. I wanted to be totally obedient to God. Ja som nechcel mať iba čiastočnú alebo selektívnu poslušnosť, ale som chcel mať naozaj tú úplnú poslušnosť povolaniu Božiemu. I had to learn the process that I wasn't just obedient to God when it was convenient. A som zistil, že nemám byť poslušný Bohu len vtedy, keď je to výhodné pre mňa. By God's grace, He helped me to be obedient to when it was even inconvenient in my life. Milosťou Božou zistil som, že sa oplatí byť poslušný aj vtedy, keď to nie je výhodné pre mňa. There's a guy called William Carey. Je muž menom William Carey. Now some call him the father of modern missions. Niektorí ho nazývajú otcom modernej misie. He gave up the comfort and the fortune that he had to go carry the gospel to the nation of India. On sa vzdal veľkého bohatstva a z toho vyplývajúceho života, aby nosil evanjelium do Indie. And for 41 years he labored there. A 41 rokov tam žil. One of the things that he said was attempt great things for God. Jedna z tých veľkých vecí, ktoré povedal, je, že snaženia sa žiť pre Boha. And also expect great things from God. A nielen, že snaž sa žiť pre Boha, ale aj očakávaj veľké veci od Boha. I'm praying today that we want to start attempting great things for God. Modlím sa, aby sme začali očakávať veľké veci od Boha. It doesn't mean in the past that great things haven't been attempted and fulfilled. To neznamená, že v minulosti tieto veci sa nestávali. But I don't want to step back and say, I have done my job. I want to continue to attempt great things for God. Ale nechcem len ustúpiť naspäť a povedať, ja som vykonal svoju prácu, ale chcem pokračovať v tom, chcem očakávať a pokúšam sa vykonávať veľké veci pre Boha. As long as God is asking, I want to be willing to respond yes to His will and way.
až kým Boh odo mňa to žiada, ja chcem byť naozaj voľný, chcem jednoducho to z dobrej vôle konať a vykonávať veľké veci pre Pána. And sometimes God does call us to things that are far greater than us. A niekedy nás Boh aj pozýva na veci, ktoré sú väčšie od nás. Paul was going to be called to a calling that was incredible. Pavel bol povolaný do toho naozaj úžasného povolania. Paul made an impact that day, and Paul is still making an impact today in our lives. Pavel vo svojom čase mal vplyv a jeho vplyv cítime až v cirkvi dodnes. When we read the New Testament, it already told to us the other night that a lot of the New Testament written by him. Keď čítame Nový zákon, a to sme počuli aj v týchto večeroch, že veľká väčšina Nového zákona je napísaná Pavlom. That is still speaking to us today very clearly. A on ešte jasne hovorí ku nám. It was another statement that Carey said. He said, what he, meaning God, what he ordains, he sustains. Ešte jedna vec, tento brat Carey povedal, že to, čo si on objedná, on to aj održí, alebo to, čo on určí, on to aj održí. You see, when I use the word heavenly vision, or God birth something in you when you're praying, keď máme to, čo nazývame nebeským videním, keď to máme, Boh to naozaj aj održiava. It usually is greater than what we think we can do. A to je obyčajne väčšie od nás, čo môžeme aj pochopiť. But I have learned if I take the step forward, ale som sa naučil, že musím ten krok napred vykročiť. God will give for what is needed in that hour. A že Boh dá a potvrdí všetko, čo je potrebné pre tú chvíľu. I believe more than ever before the Lord is asking individuals to take a step forward. Verím, že Pán od nás naozaj jednotlivcov žiada, aby sme vykročili tým krokom napred. Brother Tier, I believe God's putting a call to preachers on the lives of individuals. Brat Tier, verím, že Boh povoláva kazateľov a dáva povolania na jednotlivcov. Church planters as well. Taktiež aj tých, ktorí budú zakladať cirkvi. Now I realize that doesn't happen today and tomorrow that you do it. Možno sa to nestáva dnes, ale zajtra budeme to robiť. Paul had a process of getting prepared. Pavel mal proces, ktorým ho Boh pripravoval. But the thing is, as you begin to take the first step forward, ale vec je, keď ten prvý krok vykročíme. And say, God, in my time of prayer and seeking you, you're birthing something in my spirit you're wanting me to do. A to je, Bože, my ťa hľadáme a verím, že niečo započínaš v mojom srdci, čo sa rodí v mojom srdci. It was a while ago that when I was praying about, oh God, move. Bol pred časom modlitba, keď som sa modlil, o Bože, pohni sa. And it was just kind of in that quiet moment when I could, oh God, move, and I was quiet. A isto, aj keď som bol tak v tíšine, bolo to vo mne, Bože, prosím ťa, zapôsob na nás. The Lord said, I'm waiting for you to move. Ale Pán, ako keď by mi povedal, ja očakávam od teba, aby si sa ty pohol. Because what I want to do, I'm waiting on you to move so I can work through you. Pretože to, čo chcem postihnúť, to, čo chcem urobiť, očakávam na teba, aby si sa ty pohol, aby som cez teba to dokázal. It's God's plan that He uses each of us in His kingdom. To je Boží plán, aby každého jedného z nás použil v jeho kráľovstve. But in order for Him to work through us, I've got to take that step forward. Ale aby nás on použil, ja musím ten prvý krok vykročiť. Oftentimes, I feel the presence of God, but not in great intensity. Častokrát cítim prítomnosť Božiu, možno nie vo veľkej intenzite. But when I begin to worship Him, ale keď ho začnem oslavovať, He comes in a greater power and anointing. On prichádza vo väčšej miere a sile a cítim jeho pomazanie. But it's when I made the effort. Ale keď ja naozaj
tú prvú snahu You see, vykonal. a lot of things we want God to do, He's waiting for me to step up. Častokrát očakávam, aby Boh vykonal niečo, ale On čaká, aby sme my vykročili ten prvý And He krok. is ready, wanting us to step out. A On je pripravený a čaká, keď vykročíme. If God has given a vision to you for your life, For your life, yeah. Ak ti Boh dal víziu pre tvoj život, You can trust that He's going to bring it to pass. môžeš mu dôverovať, že On aj splní tú víziu v tvojom živote. He will enable and He will strengthen you. Nielen, že ťa zmocní, ale ti aj umožní, aby sa to uskutočnilo v tvojom živote. God, I'll rearrange my agenda, my life, if need be. I want to see Your will in my life. Bože, rearanžuj môj život, ak je to potrebné, len aby som videl Tvoju moc v mojom živote. Amen. So, Paul said he had a heavenly vision. Pavel povedal, ja som mal nebeské videnie. Now, when I say a vision, that experience that Paul had, we may not exactly experience that. To, čo Pavel povedal o sebe, možná sme my to dotyčné nedožili vo svojom živote. Not to the ground and a bright light and hearing the voice of the Lord. Možná sme nespadli na zem, nevideli sme jasné svetlo a nepočuli jasný zvuk, hlas. But God can birth something in your spirit while you're just seeking the Lord in prayer or meditating. Ale Boh môže zrodiť niečo v tvojom srdci, keď len medituješ, alebo keď ho oslavuješ, keď sa mu proste modlíš. Maybe even while you're at a camp like this. Možná aj na kampe, ako to, čo je kempe, ako tento, čo je. Something can get birthed in our spirit. Niečo, čo sa rodí v našom duchu. That I have been living for the Lord and doing something for Him, but I've got to step out a little more. Možná som to nežil pre Pána, ale On očakáva, aby som vykročil ten prvý krok. When God gives you a vision, it will interrupt you. Keď Boh ti dá videnie, to preruší niečo v tvojom živote. I've had various experiences. I had had various experiences with God. Mal som mnohé skúsenosti s Bohom, but when God really began to definitively call me into ministry, ale keď ma Boh definitívne povolával do službe, I had never experienced what He was about to do. nikdy som predtým neskúsil to, čo On sa pripravoval vykonať. My experience is different than your experience. Moje skúsenosti sú možno rozdielne od vašich. God will speak to you on how you can respond and receive. Boh vám prehovorí, ako vy môžete reagovať, aby ste tie veci prijali. But when you're hard-headed like me, stubborn like me, Ale ak je vaše srdce také spúrne, ako čo bolo moje, God, are you saying? God sometimes has to speak stronger. Niekedy Boh musí silnejšie ku nám prehovoriť. Because we're stubborn. Pretože sme spúrneho srdca. Stubbornness is a good thing. Spúra je niekedy aj dobrá vec, if it's used in a right way. ak je použitá na správny spôsob. But most times our flesh, we don't use it in the right way. Ale mnohom v našom tele my to nepoužívame na správny spôsob. I like medicine. I wanted to work in the field of medicine. Mne sa páči medicína, vždy som chcel pracovať v tej oblasti medicíny. I thought about banking, but I knew that wasn't going to work. I was going to work in banking, but that wasn't going to work. Plánoval som pracovať v banke, ale ani to nefungovalo v mojom živote. But I got involved in working in a hospital. Som sa zapojil do práci v nemocnici. And there was a particular job in the surgical area that came open that I wanted to get. A bol odriadené pracovné miesto v operačky,
o ktoré som sa ujímal a mal som záujem. This was over a period of time that God was beginning to deal with me. A toto bol určitý periód času, kde Boh naozaj sa so mnou stretával. But I wanted to really work in medicine. Ale naozaj som chcel v oblasti medicíny pracovať. But God had other plans for me. Ale Boh mal iné plány pre mňa. It doesn't mean that working in medicine is wrong. To neznamená, že práca v medicíne a tej oblasti je nedobrá. Thank God for those who work in those type of jobs. Vďaka Bohu za tých, ktorí pracujú v tých oblastiach. But God was saying, I have something else I want you to do. Ale Boh mi hovoril, ja mám niečo pre teba iné, aby si konal. I had my agenda. Ja mám moju agendu. And I thought it was okay, an okay agenda. A myslel som si, to je v poriadku je tá agenda. But one day God divinely interrupted that thought process. Ale konečne Boh jedného dňa pretrhol ten proces mojich myšlienok. He began to redirect me to take me out of a church that was strong to help go start a new church. On ma od jednej zboru alebo cirkvi, ktorá bola silná, odviedol, aby som započal novú cirkev. I was not the leader of that group, but I was going to be part of the team to go help. Ja som nebol lídrom tej skupine, ale som mal byť čiastka tej skupiny. But God spoke into my spirit and I could not shake it. A Boh prehovoril do môjho ducha a to som sa nemohol oslobodiť. No matter how much I wanted to suppress that, I could not. It just kept coming back up again and again. Bez ohľadu, koľko som sa snažil potisnúť tie myšlienky, to znovu vyplávalo a znovu prichádzalo. No, I don't say I was like Jonah. Nehovorím, že som bol podobný Jonášovi. Jonah tried to run from the call of God. Ale Jonáš sa pokúšal odbehnúť od povolania Božieho. But even though Jonah ended up in the bottom of the sea, God still had his attention. Aj keď Jonáš zakončil v bruchu veľrybe na spodku mora, Boh mal ešte pre neho plán. God still was calling him and Jonah was reaching out to the Lord and God still used him. Boh Jonáša ešte stále povolával, Jonáš volal k Bohu a Boh zasiahol k Jonášu. Now I'm just preaching to you today what I felt in the Holy Ghost. A kážem tu vám niečo, čo verím, že je v Duchu Svetom. God's calling people to move beyond themselves. Boh pozýva ľudí, aby vystúpili poza samých seba. There's something that needs to get into our spirit that I cannot sit still. I've got to be involved in His kingdom. Musí niečo byť v našom duchu, kde nemôžeme sedieť na pokoji, musím niečo vykonať pre Boha. And that's different for all of us, what that may be. A to, čo je dotyčné pre každého jedného z nás, je možno rozdielne. However God is speaking to us, I want to challenge you today to respond yes to the Lord. Bez ohľadu, čo Boh hovorí do tvojho osobného života, chcem, aby si povedal, áno, Pane, ja to vykonám. Because if God is speaking to you and into your spirit, lebo ak Boh hovorí tebe a tvojmu duchu, you can try to run from it, but it's going to come back up somewhere to hunt you because God wants you involved in a greater way. Môžeš bežať od toho, ale to pobeží za tebou a bude vždy vyplávať vždy na povrch, až kým sa tomu neodovzdáš. Also, it will make the way clear how the Lord wants you to go. Taktiež to ti prinesie aj jasnosť, ktorým smerom máš ísť. Now, the other night we heard about Paul by Brother Martin and dealing with prayer. Minulý večer sme počuli aj od brata Martina, ako s Pavlom sa jednalo okolo modlitbe. But have you thought about Ananias? Ale či ste si voľakedy pomysleli na Ananiáša? When God moved on him to go pray for this man called Saul. Keď Boh sa nad ním zniesol a povolal ho, aby sa modlil za tohto muža Saula. And the Lord just said into him a vision. A Pán mu jednoducho v tom videní povedal. And he said, well, behold, I am here, Lord. A on povedal, tu som, Pane. That opened the door for the Lord to speak unto him a mission he needed to go on. A to otvorilo dvere pre jeho srdce, aby mu Pán naložil misiu, čo má vykonať pre Pána. He just said, arise and go. On povedal, vstaň a
choď. He told him the street to go to, On mu presne povedal, do ktorej ulici má odísť. told him the house to go to, Povedal, ktorý je to dom, told him who to look for. a ktorého muža má tam vyhľadať. The man he was looking for threw people like him in jail because of their faith in the Lord. A mal vyhľadať človeka, ktorý väznil tých, ktorí milovali Pána. I am aware we don't hear anything else about him throughout Scripture, but he was a key person in Saul's life. Viem, že sme mnoho toho nepočuli mimo tohtoka o Ananiášovi, ale on bol to kľúčovou osobou pre Saulov život. And as he went and prayed for him, God did the work in Saul and then Paul's life. A on odišiel, modlil sa za Saula a Boh vykonal veľké dielo v tomto živote. God may not be asking you to go pray for a Saul today. Možno Boh od teba nebude žiadať, aby si sa dnes odišiel modliť za človeka menom Saul, But God can begin to call you to do something that's greater than you. How can I do it? ale Boh môže od teba očakávať väčšie veci, ktoré sú väčšie od teba a ty sa pýtaš, ako mám to vykonať. The other thing is when God calls us, it will inspire us as well. Nasledovná vec, keď nás Boh povolá, to nás aj inšpiruje. It'll interrupt us. To nás znamená preruší v niečom. He'll show us the way to go in a clear way. On nám vtedy ukáže ten jasný cieľ a jasnú cestu, ktorou máme ísť. And it will inspire you. A to ťa taktiež aj inšpiruje. How many like adventure? Koľký z vás chcete avantúru? I'm not far from 90 years old, but I like adventure. Ja som nie tak ďaleko od 90 rokov života a ešte stále milujem tie avantúry. So it's from the youngest Od mladosti to the oldest. až do najstaršieho. Whatever old is. Akýkoľvek je to vek. I thought when you got in your 70s, Myslel som si, že keď prídeme do 70-ky, that wasn't old, that was just old. to nie je ako byť starý, to je len byť starší. Now that I'm in my 70s, Teraz, keď mám sám 70 rokov, it's not old. to nie je byť starý, Okay. But it will inspire you. ale to vás inšpiruje. Why I say this is because from the youngest to the oldest, God wants to use each of us. Prečo toto hovorím? Pretože od najmladšieho po najstaršieho Boh vás inšpiruje. And even in your later years of life, you can accomplish things you never thought of in the kingdom of God. A aj v najstaršom veku Boh môže cez vás postihnúť veci, God's not ktoré finished ste with us. God's not finished with us until we take the last breath. A Boh s nami nezakončí, až kým nevydýchneme ten ostatný dých. I heard a man make a statement the other day. Počul som o človekovi, ktorý povedal, Don't take your dreams to heaven. neodnášaj svoje sny do neba. I feel God has spoken just to some people in this room. Myslím si, že Boh prehovára niektorým ľuďom v tejto miestnosti. Maybe some dreams or word that's been spoken into your life. Možná niektoré sny ste v slovách prehovorili svoje ženy, alebo vašej ženy to bolo prehovorené. And I'm not talking about a dream. I just hope I can go to Disney World or A to nie sú sny, before I die. o tom chcem ísť do Disney sveta pred tým, ako zomriem. I'm talking about some dreams and vision in the kingdom of God Hovorím o tých snách, o tých videniach o kráľovstve Božom. that may not have been fulfilled yet, but God can help you to see those things fulfilled. Ešte nie sú vyplnené, ale Boh vám pomôže, aby sa to splnilo vo vašom živote. Sometimes we feel that we are so inadequate to do what God is asking us to Niekedy do. máme pocit, že nie sme pripravení alebo dosť adekvátni, aby sme vykonali to,
čo od nás Boh žiada. That's a very positive thing. A to je pozitívna vec. Because if I felt I was adequate, I'd take the glory and not God. Pretože ak si myslím, že ja som spôsobný to urobiť, tak zamieňam seba za Boha. So I tell people, if you feel inadequate, we're good to go. God's got something to work with. Takže hovorím ľuďom, ak sa cítiš neadekvátnou osobou, poďme spolu, pretože Boh nás môže použiť. When God found Gideon, keď Boh našiel Gedeona, you can read the story in the book of Judges. Môžete to v knihy Sudcov prečítať. I'd read it, but lunch is coming on. Mohli by sme čítať, ale prichádza nám obed. But when God found Gideon, that boy was in a mess. Ale keď Boh našiel Gedeona, ten chlapec bol naozaj v zmätku. He lacked self-confidence. Jemu chýbala seba istota. He was hiding. On sa skrýval. God can find us when we're trying to hide from His call. Boh nás vždy nájde, keď sa skrývame od Jeho povolania. In the hour of night, God can still speak to us when we feel we can hide from the call of God. Či cez deň, či v noci Boh nás nájde a hovorí ku nám, ak sa skrývame pred ním a pred Jeho povolaním. When the angel of the Lord was finally able to speak to him, keď anjel Pánov konečne prehovoril ku nemu, he called him a mighty man of valor. On ho nazval údatný muž. Gideon didn't see himself as a mighty man of valor. Gedeon sa nevidel až že údatný, že hrdina. He said, well, I'm the least in the home, my father's house. Ja som ten najposlednejší v dome svojho otca. We're the least of the tribe. A najposlednejší svojho kmeňa. We're not even here. My nie sme ani tu. We're down here. Tu sme niekde dole. Veľmi sme nízko. We're so low, we're looking up to see bottom. My sme tak nízko, že zo spodku sa dívame nahor. His self-confidence was gone. A jeho sebaistota naozaj bola preč. His faith was not strong. Jeho viera nebola silná. In fact, he even challenges. He said, where are you, Lord? We've heard about miracles and so forth, but where are you? On aj vyzval Boha, kde si, Bože? Počuli sme, že si Boh divou. Kde si ty? He wasn't aware he was going to be the first miracle that would take place. Ani nebol toho vedomý, že on bude ten prvý div, ktorý sa má nastať. No matter how he saw himself, God saw him in a different way. Bez ohľadu, ako on sám seba videl a vnímal, Boh ho vnímal celkom inak. Can I say we may have some Gideons in the house? Či môžem povedať, že máme Gideonov v tejto miestnosti? I don't have the education. Ja nemám vzdelanie. I'm just a farm boy. Ja som len obyčajný poľnohospodár. And that's really true. I'm just a farm boy. A to je pravda. Ja som farmer. I tell them sometimes in Glasgow. Niekedy poviem ľuďom v Glasgowe. If you look down here in the hair, ak sa podívate na moje vlasy, you may still see some hayseed. Možná tam nájdete slamu. Just coming from a farm in eastern Ohio. Pretože to pochádza z toho východného Ohaja. You may feel you're not adequate enough. Možná sa cíti, že nie si dostatočne adekvátny. But God sees in you. Ale Boh vidí niečo v tebe. A vessel that can be molded. Tú nádobu, ktorú môže formovať. A vessel that can be trusted. Nádobu, ktorej môže dôverovať. A vessel that will respond to the call of God. Nádoba, ktorá odpovedá na povolanie Božie. When Gideon began to get a hold of what God was saying. Keď Gedeon naozaj sa prichytil toho, čo Boh hovorí. And I knew there were the fleeces that he made as well, testing. A ja viem, že boli rôzne veci, pomocou ktorých on testoval Boha, Božiu vôľu. I love this next bit. A milujem to, čo nasleduje. Even when he was still questioning if God was with him and would deliver Israel. Aj keď on všetko dával pod otáznik, či je Boh s ním, alebo s Izraelom. He said, I want you to go down into the enemy's camp, by the enemy's camp. Boh mu povedal, ja chcem, aby si odišiel do tábora svojho nepriateľa. And you can read in Judges chapter 7. A môžete sa o tom prečítať u Sudcov 7. kapitoly. Verses 13 to 15. Od 13. až po 15. verš. That before Gideon ever went into the battle,
Predtým, ako Gedeon mal odísť do boja, the enemy was having nightmares about Gideon. Nepriateľ má mať nočnú moru ohľadne Gedeona. One of the things that the devil is afraid will catch hold of the vision that God has for us. Jedna z vecí, ktoré sa diabol veľmi bojí, a to je, keď národ Boží príjme videnie od Boha. We need to move from the defense into the offense. My musíme sa pohnúť od defanzíve na ofenzívu. God was sending dreams into the enemy camp. Boh poslal sen do nepriateľského tábora. And the one that's telling the dream, A ten muž, ktorý hovoril o tomto sne, he said, I had a dream and a cake of barley bread just tumbled into our camp. On hovorí, hľa, sníval sa mi sen a stalo sa mi v ňom, že pecen jačmeného chleba sa kotúľal do tábora Median. It overturned it. And he said, this is nothing else save the sword of Gideon, the son of Joash, a man of Israel. A nie je to nič iné, iba meč Gedeona, syna Joasa, izraelského muža. Now the enemy had more faith because notice this, it said, for into his hand hath God delivered Midian and all the host. Nepriateľ mal ešte väčšiu vieru, lebo všimnite si, tu hovorí, že v jeho ruke meč, aby porazil tábor Madianov. It was then when Gideon heard that. Keď Gedeon počul toto, He goes back and he tells Israel, arise. on sa vracia späť k svojim a hovorí, Izrael, God is with us. Boh je s nami. We feel the challenge at times. My možná z času na čas cítime výzvy. Who are we to go forth? Who are we to go forth to do the work of the Lord? Kto sme my, aby sme vykonali prácu Pánovu? But God is with His church. Ale Boh je s jeho cirkvou. This church is not set up for failure, but to succeed. Jeho cirkev nie je na to, aby bola neúspešná, ale aby bola úspešná. And this church is made up of individuals like you and I. A jeho cirkev je od jednotlivcov, ako ste vy a ja. God needs every one of us. Boh potrebuje každého jedného z nás. The secret of victory lies in knowing that God is working in us. Tajna úspechu leží v tom, že vieme, že Boh pracuje v nás. Don't worship what we can't do. Neoslavuj to, čo my nedokážeme. Let me just say it again. Don't worship what we can't do. Neoslavuj to, čo my nedokážeme. Somebody already said it, and it's one of my life scriptures. Niekto to už povedal, a to je jeden z mojich životných citátov. I can do all things through Christ which will strengthen me. Všetko môžem, ak vládzem v Ježišovi Kristovi, ktorý ma posilňuje. I'm not just talking about my desires, I'm talking about His desires, what He's wanting to do. Nehovorím o mojich žiadostiach, ale o jeho žiadostiach, čo on chce, aby sa vykonalo. We know our weaknesses, we know our My shortcomings. vieme naše ohraničenia, naše slabosti. But don't magnify those things. Ale nezveličujme tie veci. Let a revelation and understanding come to us. Nech zjavenia a pochopenie príde ku nám. That God, in and of myself, there is no good thing, but you live inside of me. Že vo mne nie je to žiadnej dobrej veci, ale Ty, Bože, žiješ vo mne. Where I am and where I live and where I work, you can use me for your glory. Kde som, kde žijem, kde pracujem, Ty ma môžeš použiť pre svoju slávu. So just stop worshiping what you can't do. Takže prestaňme oslovať to, čo nedokážem. Well, I can't sing. Nemôžem I spívať. don't this. Nemôžem I toto. don't that. Nemôžem ono. Stop. Prestaň. Say I can. Povedz si, ja God, if môžem. you're calling me, Bože, Ty ma pozývaš. I'm not sure how you're going to do what you're asking me to do. Neviem presne, ako to dokážeš, čo odo mňa žiadaš, aby sme But vykonali. the first thing I'm going to do is respond with the yes unto you. Ale prvá vec, čo vykonám, to je, že poviem Ti áno, Pane, Tebe. And let you work out the details. A Ty vykonaj tie detaily. And help you to follow each step of the A way. pomôž mi nasledovať každý krok po kroku. Can we clap our hands unto the Lord?
start with. Keď sa podívate na stvorenie, s čím on začal. But look what he did with that nothingness. A podívajme sa, čo on vykonal s tým, čo predtým nebolo nič. When he just spoke the word and that creative work began to respond. Keď on prehovoril slovo a všetko sa začalo stvárať. He has more to work with now than he did then. On má viacej materiálu, s čím robiť teraz ako vtedy. Amen. Amen. I like what Paul said here. Mne sa páči, čo Pavel tu napovedal. I was not disobedient to the heavenly vision. Nebol som neposlušný nebeskému videniu. Oftentimes we feel so inadequate. We don't have the means to do what God's asking us. Častokrát sa cítime neadekvátni, nemáme dostatočne prostriedkov, aby sme vykonali to, čo Boh od nás žiada. And sometimes God will ask of things in our life that we have a hard time releasing to Him. A niekedy Boh od nás žiada niečo, s čím máme ťažkosť, aby sme mu to odovzdali. I used to call them sacred cows. Niekedy som to nazýval sveté krávy. Now nobody here probably has sacred cows in their life. Možná nikto z nás nemáme sveté krávy v našich životoch. Now I'm not talking about the cattle in the field. Nehovorím o kravách, ktoré sa pasú na pasienkoch. Although as a farmer we treated our cattle very well. I keď ako farmeri my naozaj sa ku kravám, ku statku správame veľmi zodpovedne a veľmi dobre. We often said, if a cow got sick or we got sick. Častokrát sme povedali, keď ak krava ochorie, aj my sme chorí. They'd probably call the vet before they call the doctor. Najprv by povolali veterinára a potom len doktora za nás. Our cattle, they were income. Pretože kravy, oni sú dôchodok. Now, my parents took well care of us. You can see that. Vidíte, moje rodičia sa dobre postarali za nás. Of course, when you have 12 kids at the home, in the house, Pravda, že keď máte 12 detí v dome, it's pretty expensive to have to call the doctor. Veľmi je náročné pozvať lekára. I'm not sure how we got from sacred cows to that. Neviem, ako sme od tých svätých kravov prišli na toto, o čom hovoríme. But you know, in India, they have sacred cows. Ale v Indii oni majú sväté kravy. I was in India only one time. Len raz som bol v Indii. We were at a conference and my wife has always wanted to go to India. Boli sme na konferencii, moja manželka vždy chcela navštíviť Indiu. And somehow, Brother Tier, she figured out a way back from that conference we could go through India. Moja brat Týr, moja manželka nejak si zmyslela, že po tej konferencii pôjdeme do Indii. We only had 3 days that we could stop there. We went to Delhi. Mali sme len 3 dní na to venovať, zastavili sme sa v Delhi. Then we went to the city where they have the Taj Mahal. A prišli sme do mesta, kde majú ten Taj Mahal. The actual Taj Mahal was beautiful. A ten Taj Mahal bol naozaj skvelý. But you know, that's a memorial. A guy made that to a memorial for his wife, or it was a tombstone for his Ale wife. to je pamätnica, alebo pomník pre svoju milovanú manželku. So I told my wife, don't get any ideas. You're not getting a tombstone like that. Takže som oslovil moju manželku, nak ti ani nenapadne, ja ti nespravím taký pomník. But while we were there, Ale kým sme tam boli, we saw cattle in the street. videli sme tie kravy ako pohybujúce sa po ulici, vozili sme sa okolo nich. If you've been there, you may have seen it or seen pictures or read about it. Ak ste videli obrázky alebo boli tam, viete, o čom hovorím. They say today there's over 300 million cattle. Hovoria, že 300 miliónov kráv je to v Indii. Now somebody said they come up with a figure that they could probably feed the world's population a couple times with the cattle that are there. Niekto vyrátal, že
toľko je tam kráv, že by sa mohlo celé ľudstvo nakrmiť niekoľkokrát. Now, Brother Tier, I tried to research that because I found out when you make certain statements in preaching, Brat Týr, ja som skúmal, že keď niektoré veci poviete počas kázni, there will be the fact checkers in the congregation. navyky budú ľudia, ktorí sedia, ktorí to budú preverovať. Google, here we come. Google, prichádzame. But I'm just telling you what I heard. Ale toto je, čo som počul. But it struck me. Ale to sa ma dotklo. Here's a nation that seems struck by poverty, and I know it's on they're doing better, but still a lot of poverty there. Tu je národ, ktorý žije vo veľkej chudobe. Here they can help not only feed their population, but some of the population in the world. A tu sú krávy, pomocou ktorých nielen môžu si pomôcť svojmu národu, ale celému ľudstvu. They have what is needed right among them. Oni majú to, čo potrebujú práve medzi nimi. But because the cow is sacred. Ale preto, že vnímajú tie kravy ako sveté. In the Hindu religion. V Hindu religii alebo náboženstve. It's even said, and I did read this, that if you would kill a cow, som prečítal, že ak by ste zabili kravu, you could be imprisoned for many years and also have a fine. Mohli by ste zakončiť v žalári na niekoľko rokov a zaplatiť veľký poplatok. Because it's sacred. Pretože tie kravy sú sveté. But they can feed their people with ease. Ale veľmi ľahko tie kravy môžu nachovať celý národ Indie. And I began to look at myself. A potom som sa podíval na seba. And I thought, what kind of sacred cows do I have here? A pomyslel som si, aké sveté kravy ja mám v sebe. What kind of sacred cows do I have in my home or in my life? Aké sveté kravy mám možno v svojom živote, okolí. And I'm not talking about literal cows, but now things in my life. Nehovorím o doslovných kravoch, ale o niektorých veciach v mojom živote. That when the Lord begins to call us or speak to us to make a greater commitment, že keď Boh nás pozýva, aby sme odovzdali sa vo väčšej miere jemu, or to respond to the call that He places in or on our life, alebo aby sme sa odozvali tomu pozvaniu, ktoré On má v našom živote, alebo na náš život. We begin to say to God, I can't because in the sacred cow we don't want to let go of it. My vtedy začíname s výhovorkami. Ja nemôžem, Pane, pretože mám tieto sveté kravy v mojom živote. I firmly believe in the church today. Ja naozaj verím v cirkev dneškajšieho dňa. What God is asking the church to do in this hour. Ale to, čo Boh žiada od cirkvi, aby vykonalo v tejto chvíli, in the church, locally and collectively, v cirkvi, bolo to na lokálnom alebo na medzinárodnom, there's what is needed sets among us to fulfill the will of God. Amen. To, čo je potrebné, je medzi nami, aby sme vyplnili povolanie Božie. And I have to be honest with you today. A musím byť úprimný pred vami dnes. Brother Martin, if God would come to me and begin to ask me about some certain things, to let it go, to help the kingdom advance. Martin, keď Boh príde ku mňa, keď žiada odo mňa, aby som sa vzdal niektorých vecí, aby kráľovstvo Božie mohlo napredovať. I may have a second, third, or fourth thought to say, God, I don't know if I can do that. Možno mám jednu, dve, alebo až 10 myšlienok, o Bože, ja neviem, či môžem toto vykonať. But I'm still praying that the Lord will help me to release whatever I have into Him. Ale sa modlím, aby mi Pán pomohol, aby som sa toho vzdal, aby sme to mohli vykonať. Because whatever I release unto Him, pretože všetko, čo ja odovzdám jemu, He will bless in a greater way. On to požehná vo väčšej miere. Not just me, but advance in His cause. Nielen mňa, ale aby sa jeho zámer mohol prešíriť. Sometimes we call it sacrifice. Niekedy to nazývame obeťou. But let me say again, as I said the other day, ale nech znovu zopakujem, ako čo som povedal pred niektorými dňami.
We are the answer to other people's prayers. My sme odpoveď na modlitby ľudí, ktorí boli pred nami. And someone made sacrifices years ago. A niekto sa obetoval pred mnohými rokmi. We're here today reaping those blessings. A my sme tu dnes a my žnieme tie požehnania, ktoré boli vtedy obetované. And rejoicing in the goodness of God. A radujeme sa v dobrote Božej. There's people in this room. Sú ľudia v tejto miestnosti. You may not even be aware of it. Možná ste toho nie ani vedomí. But they made great sacrifices. Ale oni podali veľké obete. Never telling you what those are. A nikdy vám o tých obeťoch ani nehovorili. Releasing things into the kingdom of God. A oni uvoľnili tie veci do kráľovstva Božieho. They felt the call of God to do that. Oni cítili povolania Božie, aby to vykonali. We are blessed today. A my sme z toho požehnaní dnes. Don't let it end here. A nedovoľte, aby to prestalo tu, aby to tu We zastalo. need to be open. My musíme byť otvorení. Whatever it is, Lord. Čokoľvek je, I've got a heavenly vision. akákoľvek je nebeská I want to see people baptized and spirit-filled. Ja chcem vidieť ľudí vyplnených Jeho Svätým Duchom I'm a not byť just pokrstení. going to be looking out there, who, but Lord, here am I, send me. Nebudem sa dívať, Pane, koho pošleš, ale pošli mňa, Pane. God has saved us for such a time as this. Boh vás spasil pre chvíľu, ako je táto. Let God multiply into your life Nech Boh to zmnoží vo vašom živote. and into the church your blessings. A v cirkvi, aby ste boli I want us to stand požehnaní. today. Prosím vás, postavme sa dnes. Paul was compelled to move forth. Pavel bol pohnutý, aby nastavil kráčať ďalej. He said yes, On hovorí áno. but what a testimony. Aké svedectvo. Because of his sacrifices, A príčinou jeho obetí we read the letters to the churches. my čítame tie listy, ktoré napísal cirkva. Can I say we can do things we may never see Či the end result of it? Či môžem povedať, že budeme vidieť rezultáty, ktoré sme doteraz ešte nevideli? God has spoken words into my life. Boh hovoril slova do môjho života. Some things I have seen fulfilled. Niektoré veci, ktoré som videl splnené. And Brother Tier, some things I have not yet seen. A brat Týry, niektoré veci, ktoré ešte som nevidel But splnené. God spoke those things into my Ale life. Boh prehovoril tieto veci He do didn't môjho života. necessarily say I would be the one to see it come to pass. To nemusí znamenať, že ja budem vidieť, že tie veci sa splnia. But he said, this is what I'm going to do. Ale on mi povedal, toto sú veci, ktoré ja I even have vykonám. some of those things written in the back of a Bible. Mám niektoré veci zapísané aj na obálke v svojej Biblie. I've come to this conclusion. A prišiel som k tomuto uzáveru. I'd love to live to see it come to pass. Ja by som miloval vidieť, aby sa to splnilo pred mojimi očami. But if I don't, Ale ak to aj neuvidím, doesn't mean God's not going to do to it. neznamená, že Boh to I nevykoná. just now have to find out what I need to do. Ale teraz musím vynájsť, čo je moja povinnosť, aby som urobil, aby som pokračoval ísť napred That the next or present generation do tej nasledovnej alebo prítomnej generácie, can pick up and run with it. aby som zachytil s nimi tú víziu a išiel s nimi See what God said He was going to do be fulfilled in future a generations. vidieť to, čo Boh povedal, aby sa splnilo v tej budúcej generácii. Isaiah said with stammering lips and another tongue he'd speak to his people. Izajáš povedal, že blábolajúcim jazykom alebo rtami som prehovoril tomuto národu. Did Isaiah actually see it? Či Izajáš videl toto splnené? Prophetically he did, but he did not see it. Prorocky áno, ale doslovne nevidel splnené svojimi očami. But did it happen? Ale či sa to stalo? It happened. To sa stalo. Because it doesn't happen in your time frame or my time frame does not negate what God said He's going to do. Ak sa to nestane aj počas nášho času, to neznamená, že sa vôbec nestane. Ak Boh povedal, to sa isto Paul said, I've nestane. got a heavenly vision. Pavel hovorí, ja som dostal nebeské videnie. We are on an incredible mission.
nám je datá veľká misia. Brother Tier, if you'll come. Brat Tier, prosím, príď. Let's be open to what God is doing and wants to do. A buďme otvorení pre to, čo Boh koná a vykoná každého jedného z nášho života. Let us pray.